Tigasat. Napalabas, gapo ta saan ang maalukoy da Ariela ni Monray ang mangilakoy iti San Licuada, nang panunot ni Ariela iti sabali a pamuspusan. Imbaga na a pagkasaren na da Monray ken Angeli. Nakasangit nga rod ni Monray iti daytaan na ibaga ti inana. Nakunana nga apay a pag-asawaan na ida ket agkabsat dagiti dua. Ngem saanen a sinongbatan ni Ariela dayta. Saan kumaakayat ni Angeli ti wagas ti inana? Ngem nakapanunot met laeng daytoy. Isu nga manugot met laeng iti kayat ni Ariela. Itagagayem, dengken nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tata Malyong! Tata Malyong! Ay nawaw. Monray Barok. Anyat na pasamakin ka. Apay dara-dara ti kawas maw. Kaya't nakapatayin, Tata Malyong! Anya! Ay nawaw. Sino timang pataykan ka? Ay nawaw. Monray! 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 Tatang! 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 Lukatan nyo na ito'y! Iti anak ko ay nawaw. Wayne! Umayain! Ay nawaw. Tatang! Anyat mapaspasama ka na kayo! Apeng agririyaw kayo! Ay nawaw. Nagtagtagain pa anaya. Ay nawaw. Anyat tinaitagtaga-inap yun. Ni Monray anak ko ay nawaw. Ay nagmaday tinaitagtagainap ka. Nagalas ay nawaw. Mala, umay kayo. Mapantayo ije kusina ta uminom kayo itid anom. Huwan man anak ko. Tanay, kasla marigata na nga agangas. Kapoy ti dyan ay tagtagainap ka ay nawaw. Ay nawaw. Nagalas mo't dayjayan at tagtagainap. Ala, di yun panunutan dayjay, tatang. Tatagtagainap laang dayjay. Sa anak ngamin anatuloy anapan ije mansyon iti kalman anak ko. Orayin nagsamat jaw awer ka. Iso ang nagparik na kanyag iti tagtagainap ka. Kunayo mat ngamin amapan kayo iti kalman. Ngam di kay matgayam na pantatang. Ay nawaw. Nagsubli Tanalipatak ti silpon ka. Hindi kwan. Si madutak mo tinarimwar. Iso ajak na panan ay nawaw. Ala. Agsubli kayon iti siladyo ta ituloy ti maturog, tatang. Alas 4 pay laang iti parbangon. Iturog yu pay. Ay nawaw. Saan ako na makaturog, anak ko? Si kanti maturog. Nagluto ako na ay nawaw. Naimbag nga oras mo, Madam Ariela, ay nawaw. Anyat aramidam di tasango ti gate ti mansyon, Malyong. Ay nawaw. Madam Ariela, mabalin ka dito umay. Sorry. Ngam saan kami nga agsangsanga ili iti rupat kwarta. Ay nawaw. Apay mo takas ti ibagbagam ngay, madam. Awan mo ti panggapwam amang ibagay ti kasta kanya kahit tawan mo ti kinuskusit wenno kinurkurakot ko a kwarta. Tapno ibagam arupat kwarta ay nawaw. Di kan agkalintagan. Ammo konti og galim, Malyong. Mala, makamuka noan niya ti panunutin, Madam Ariela. Umay ko lang kumasarungkaran ni Monray. Umay ko kumustaan ti awer ka, ay nawaw. Sino ka kumaakon di sa rongkar kan ni Monray? Kapin anom ni Monray, ha? Awan, ngam awer ko dayjay, madam, ay nawaw. Idi dayta, ngam saan itan? Iso nga awanan ti pakibiyangam kan kuha na Malyong. Ala, pumanaw kan. Mabitlang, kasaritak ko man ni Monray, madam. Oray 5 oras laeng ay nawaw. Di mo singaan, tanakaturog. Agin inana. Ay nawaw. Ay, mabitlang, madam. Sige, oray,
2 minutos lang. Please, madam. Di ay ka nawa. di makauawat. Di. Saan mo akap-kapin ano ni Monrey? Iso adi ka kundi asidagkan kwa na. Anyat amok. Ang mga nukidnapom ti anak ko. Ah? Ne? Ha? Ay, nawaw. Anak mo, Itan. Tapakairanudam ni Monrey, madam. Anyat itantanamitim mo, malyong. Ay, nawaw. Ay, kwa, awan. Ay, kunak. Nilabli lang ang rudin ti kasarita. No, bawal kin ni Monrey. Anyat ibagam kan nilabli. Ay, nawaw. Kwa. Gagangay iti baraw. Sumarungkan iti balasang. Ay, nawaw. Anya. Madam, mabalin na kasarita ni Lablay. Agar-aramak ngamin ken kuana kahit. Ha! Saanan nga agpaaram dayjay. Siya kun ti mangibagbagakan ka. Bastad kan nilabang, malyong. Ay, isan madam, ay nawaw. Kat no crush nak dayjay. Ha! I don't mind. Madam! Madam Mariela! Mabit lang, madam! Ay, nawaw. Talaga pinanawan na kung dito ayan ti Jait. Ay. Ikarika, tagla ko man ti umulay dito yung Jait. Ang mga no patiliwdak iti pulays. Ay, labang! Monrey! Adbak! Labang! Monrey! Adbak! Ay, nawaw! I cried a tear, you wipe it dry. I was confused, you cleared my mind. Ay, Flora! Ni matanaya dyan kanta. Ay, nakalagip mo ti karibal ko. Karibal manan nga ibagbagam mo, Gigi. Talaga ba? Karibal ko ni Pogi Monrey. Wan, tama boring iji balayda. Itamampay. Nagsasaro nung tiyumay na dito'y Apay, nagikatan iti trabaho na. Saan? Ang basta, maboring iji balayda. Ada ngamin pagdaldalanan ti gayem ko ita. Ha? Apay, nagsinada ka din ka ni Monrey? Saan? Ang basta, ada problema na. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Anyang iti problema na. May papaniti relasyon da akin ni Monrey. Ay, kasi matngarod no kasta. Pudno a crush ko ni Monrey. Ang injak mat kayat ang makakita iti gayem tangagladladingit. Kasi mat. Ano malang, bayan talang agkanta. Tapno mailiwliwag na ti dudukot na. Bareng maikanta na ti dagansan iti barukong na. Someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home, you gave me hope. When I was at the end and turned my lies back into truth again, you even called me friend. You gave me strength. Nauman ni Malyong magpupukaw ijeruan. Ay, nagawid siguro. Uray kayat ko alukatan tigahit, ng tandak maut. Ay na, nalakayat imongtan, sapay naglayat dagiti amaw. Kaya rigan ming tibalod kini Monrey dito man siya. Paparitan da kami matin arumwar ditaw. Hay, masikura na kong ditaw. Kayat ko tirumwar, agungot damalt no agpakadaak. Hustaw ti ko na ni Malyong kanyak iday. Agin sisingput lang dagiti amaw.
Ay, talaga arumwaran ti pudno aburek da. Kunamlan asino da kasi singpatan idekin ni Munray. Ngam ita ay nakauyong damatan kan kwa na. Parigatan da nga agtrabaho dito mansyaw. Kasi ita, madama ti panagdalos ni Munray di kusina. No anyala ditan ti ipaparamid da kini Munray. Ay kasi Hoy, bakit labang? Ha? Apay sarukaw? Anyat pampanunutan. Dahil ito'y mataruko. Pati panunot ko, pakibiyangan na. Anyat pampanunutan ko na. Ay, ay, awan pampanunutak. Pampanunutak lang, no niya tilutok asidaan no madamdama, sir. Itay palamad madlaw ko. Agpalpaliw kay taglawlaw, akasla da sipsiputam. Apay, panggap mo taglibas, labang. Ha? Ay, saan, sir? Palso da itang atap, mau. Oh no, amangan kit din o dadaga sa planom kada kami. Kaya't mun samot sa bidungan ti taraon mi nga ilutom. Ay, sus! Adada palso da itang atap mo, sir Rogaw. Ay, sana kakasta, sir. Saan ko nga ugalit ang panunot iti dakas, wano kontra iti padak at haaw. Amok nga da nangisit apang panggapam kontra kada kami nga amom, labang. Ngam di kag sigsigurado, tama nga na maisagmak ka. Ha? Ni ay, naglukon da ita sir Rogaw. Awan mo ti pampanunuti kakasjay. Ipampanunutan nakit daing. Uray kumaano na saya ti pampanunutan na may papankanya. Padaksen nakpay. Hay, muna yang aramid na ngamin ka ti kasjay. Ipulagid na ti aramid na kanya. Ha? O anya, naamiris mon ti planok, Angeli. Wan, mami, husto kayo. Husto ti pangadang nyo. Para matlak ka dati pampanunutak, iha. Ngam ni Monray ti problema, mami. Oh, apay ni Manray. Kasano amaallokoy tayo dayjay. Kinasarita kon, ngam di na kayat ti bagbagayo. Kasaritak to. Nalakalaang dayta? Ubing-ubing laang dayjay. Isukat ti mapaturayan, naglaingan ngay. Mami, Makaraman manan kanyak dayjay, no sukiran nak. Sana siyak ti pagpungpungtutan na. kasla maim-imagine kon ti masakbayan, mami. Ha, Saan pa yan alpas ti kalaysa? Kasla marikrik na kon tinalaos sa kinaragsak ko iti masungad nga al-al daw, mami. agpiesta tayon to kada roko, iha. Mabalin ka di, mami. Dayo man dadailan ti panag-imagine ko. Oh. Dayo man iramraman da amang roko iti saritaan, tamasurunak lang. Anya launay ngamin aya ti panggurguraam ka ni Roko, iha. Awan mo't ti madi nga aramidan na kan ka? Saan na ka matabas-bastusan? Huwano anya pa'y dita? Ngam apay anagdagsen latta tirik namkan ko, ana. Manangal lilaw. Agdadata ti panang loko na kada kayo. Ngam kastapay lang ti bagayo. Iha, Ad-adan akagurgurak ita, gapo iti inaramid na. Liniputan na kayo. Ngam naglaka ti panang pakawan nyo kan kuana. Inawat nyo manan dito'y mansyon. iha, please. No di mo kayat nga agapata. Di kagsasao iti kontra kan ni Roko. Agsagana ka na nalabang. Tanumalpas ti kalay sami ka ni Monray. Siakton ti matungpal dito'y mansyon. Ha? Anyat kayat mo asawan, Ma'am Angelay. Ay, di ka maawatan? Kaya't ko asawan, kadagiti amin nga amom dito'y mansyon, siakton ti pinakaamom. Ha? Amangan no, sukatan kanto mata na babaunan. Diyak to kayatan ti bakat ababaunan. Grabe mo't dahil yung agsaw. Kaslawan sir-serbit dito yung mansyaw. Kat oray bakit akong napigsaak pa'y mo't nagtrabaho. Pasukatak to amin nakagawaan dito'y mansyon. Amin amula, kanda dumapay. Da kayo lata, Ma'am Angelay.
Ang mariribu ka na. Kasano ang makapagkasar kayo ngay kinimunray kat agkabsat kayo mait, ma'am. Basta, mabalin. Anya, Kamaysa, saan man atila pakibibiyangam si kanana labang? Awan karbangam nga agdamag-damag. Osyo, sera. ay, hey, suray, Ma'am Angelay. Ang mariribu ka na lang amain. Kasta ngamin, dagiti chismo sa akaskan ka. Mariribukan da no awan ti chismis da. Saan mo't ma'am? Alaing kag trabahon. Ayabam ni Monray tatulungan na ka. Agpag na pagnaak dito mansyon. Likmutet tintero a mansyon. Takitaak no kasanon to ti pamayak. No ilakok, wano saan. Ay, sus. Una yan ni Ma'am Angela. Nakaminis ka sa nakasapatos itinangato. Kat adalaang mo dito'y mansyon. Sana ingato-ngato ti timid na. Sa agkinikin niya magmag na. Ang, hey, Bagbaga na matkit di tasiksikan na pintas. Napudaw pa'y ni Ma'am Angela, kan natayag. Mariribo ka na ka talaga. Oo, kasano kumangay ang makapagkasardakin ni Munray. Kat agkabsat damot iti ina. Naawagak ni Munri itay, panyang. Kahit kumusta ka noon, apay ajak makontak ni Lovely. Ay nawaw. Kunamat ni Munray ang nadadaal ti cellphone ni Lablay. Anya, Ay nawaw. Ay, awan ti rumbang a pagdanagan tayaw. Tanaragsak mo't ni Munray idi nakasaritak. Katawa, ay nawaw. Uri saan mo't ang nakakatkatawa ti bagbagak katagkatkatawa. Iso ang naragsak, panyang. kasta ka di. Apay ngay. Di nakamot pinastrek ni Madam Ariela ije mansyon ako nam. Jak amua iti dayjeng Ariela. Sang kaulit na asaan ko kano akab-kabagyan ni Munray. Iso nga awan ka na ti pakibiyangag kinkwana ay nawaw. No siyak ti masoron. Iparupak kinkwana adakdakkel ti karbengak kin ni Munray ngam isaw. Malyong. Hangam sa anak mo't nga rod atorpe panyang ay nawaw. Adamot nga rod panunot ko ay nawaw. Jak kayat atutupan ni Ariela, tasaan ko akalival ti panunot na ay nawaw. Mami, Oh, apay, iha. mami, adda na si putak a lalaki ako mitkita dito mansyon. Ha, lalaki. Asino a lalaki? Diyak mo, mami. Itay pa'y ana si putak iti sango ti mansyon. Kumitkita dito eh. Anya. Asino nga'y dayjay a tao, Angeli? Asino ti lalaki ang nakita ni Angeli. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Napalabas, na itagtagainap ni Malyong ni Monray, akampay idi, dara-dara ti baro. Ket adda kano nagpanggep anang patay kenkwana. Nagdanag nga rod ti lakay, gapu iti dayta anay tagtagainap na. Iso nga ingkeddeng na timapan iti mansyon. Ngem daksan gasat ta saan a pinastrek na Ariela daytoy. Kabayatan na, imanugot maten ni Angeli iti singasing ti inana ngagkalaysadan kini Monray. Iti may sangal daw, adda nadlaw ni Angeli iti mansyon. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Mami, adda na si putak a lalaki ako manita dito mansyon. Ha, lalaki. Asino a lalaki? Diyak mo, mami. Itay pa'y ana si putak iti sango ti mansyon. Kumitkita dito eh. Anya. Asino nga'y dayjay a tao, Angeli? Diyak nga rod mo, mami. Mabit lang takasaritak ni Rocco. Ang mga nuagtatakaw, wano holdaper matday jay. Ang mga nuagsipsipot kat mga alalaang iti tiyempo amang serak dito mansyon. Ay, nakabutbutang, mami. Sana bale. Adda ni Rocco.
Awan ti rumbang apagbut nganta no kadwata ni Rocco. Ha? Naimbaglakit din taadda ni Rocco akadwa tayo dito mansyon. At least, adda lalaki akadwa tayo ditoy. Adda mangisakit kadata, iha. Mami, Di mapanek na kamita na talaga akasapulan ta ni Rocco dito mansyon. Uray saan mo amaawat ama ikadwa nga amam ni Rocco. Dakkelat ti maitultulong na kadata. Mami, saan man atila pang iturturungan nyo iti saritaan? Please? Ibidayo man ang dadya amang Rocco ako nak. Ala, mapan kayon iti ayan na, Mami. Dilabang ti palot puto, Mariela. Anya. Apay anilabang. Una, tadanadlaw ka sa balik kan kuha na idinaminsan nga aldaw. Ha. Anya dayta? Nalikutag dagiti matana. Anya. Kasla da sipsiputan na dito yung mansyon. Kasla sipsiputan na ti amin nagaraw tayo nga amo na. Anya. Taapay mat, Rocco. Diyak amo Ngam amangan mo't no kadwa na dahi alalaki. Anya. Awan ti makukwarta dahi alabang. Anya tamom? Amangan no kadwa na dahi alalaki. Amangan no binilin na nga umay agpaliiw tapno umay na tayo huldapan dito'y mansyon. Anya. O sige. Kasaritak man dayjay, lovely. Grabe kayo, madam. Oray mangurkurang sakmet akit saan kong ugali ti kasta. Ay dak may turod na karamid iti dakas iti padak atao, madam. Ha! Siguraduam laeng lovely. Ta oras ang mapanek nakakngad dadaka sa planom. Delikado ka kanyak. Ay na ma'am, ulitag. Oray pa'y nga taagdil-dil akon iti asayn. Jak to maiturod ti agramid iti saan anasaya at iti padak atao. Oray kasta asandak asusweldoan. Awan planok amang hold up kada kayo, madam. Rombang laeng. Ta si kamot laeng ti madaksan no aramidam ti kasta. Grabe, matdagit nga amaw. Nalabusdan, pagbalinandak pa yan a hold upper. Ay, nagalas at talaga ti panagkitkita da iti padada atao. Inton kwan, pinaypaysok lang nga rudan. Saan? Jak may turod tagaramid iti kasta. Pulos mo't ah! Oh, Monray. Apay alimlim tagdagita matam. Nagsangit ka? Una, takasta kayo mat ngamin, manang Anjili. Oh, apay manan aya? Iyagyo ko mati cellphone ko, tadawagak. Saan? Amok tumutlaang no asino ti awagam. Awagam ti rupat kwarta no biyam. Apay ngamin nakasta kayo. Sandak lang nga roda na parwaran dito yung mansyon. Paritandak pa'y nga gigamit ti cellphone. Wen, taado dagiti rupat kwarta iti aglawlaw mo amangal alman iti kinabaknang mo. Ha! Rumbang kumangamin ani mami ti pakaipatawidan ti sanikwaday di papam, taasawa na met ni mami. Kukwayo lang ti sanikwa, nukasta ti kayat yo. Oh, kastamat lagayam. Di umanugot kan, tailako tayon ti sanikwa tayo. Saan nga rod mabalin? Tagungat ni Papa. Kasano ko mga agungat kat natayon. Basta, agungat. Na, Alaan yung ti sanikwa. Kukwayo lang. Basta saan yung ilaklako, tagungat ni Papa. ay na, natangkan at talaga ti ulom. Please, itad yun ti cellphone ko. Ay saan? Agsaga na kakit di. Taurnusan tayon ti panagkalaysata. Saan nga ro da mabalin? Awan ti agkasar nga agkabsat, manang Anjili. Saan ta nga agkabsat? Agkabsat ta, tamay-may sa ti inata, manang. Saan mo akapkapin ano ni Mami, Monray? Ha? Wan, Monray. Saan da ka akap-kapin ano? Saan kayo nga agkabsat ka ni Anjali? Iso ang mabalin nyo ti agkalaysa. Mama,
Dinak awagan iti mama, kunak lang arudan. Saan ka nga anak? Naawatam? Apay nga yakas tamot tanti bagbagayo, mama. Dinak awagan iti mama. Awagan naktulang iti kasta. Into nalpasan ti kalay sayo iti anak ko. Pudno ka diti bagbagayo. Wen nga rod! Dagulit! No sana si katinak. Sino nga rod? Awanan! Nabayagan anatay ti inam, Monrey. Imon una anatay, ngam ni papam. Anya? Kan maysa. Di mon amuan ti kinasya sino na. Tadrag adik ti inam. Managdakdakas. Agtatakaw. Binaybayan na ka. Iso nga awan kwenta na nga ina. Iso an nadusa. Nadisgrasya. Kat iso ti impatay na. Anya? Iso adimon panunutan ti inam. Sana bale. Tano agasawa kayon ton kad ni Angeli. Ibilang kan tumatan nga anak ko. Iso nga ita. Mabalin yon ti agkalay sa kan ni Angeli. Tanaamwamon ti kinapudno. Awanan ti lapad, Monrey. Ikasar mo ti anak ko. When? Kasanon ti girlfriend ko. Bye-bye amon dayjay. Taluklukwen nakalaang dayjay. Kwarta laang ti kinayat nakan ka. Basta ni Angeli laang ti asawaem. Awanan ti sabalipay, Monrey. Ay nawaw. Addan sa matandakas nga inaramid da iyaw awir kaw. Madanagan at panyang. Awan sa matriji mansyon ay nawaw. Adda ni Monrey ije mansyon. Balyong, di ka madanagan. Ha? Kasano nga among panyang? Naawagam ka din nilablay? Agwa, adda binaon ko anapan nagpaliiw ichay. Anya? Ay nawaw. Sino ti binaon mo? Kat, anyat madamag ay nawaw. Basta, amok. Ang saan unay anak kapaliiw ta nakadlaw ka no da Madam Ariela. Iso ano mayat ka? Kuyugan nak ta mapantay ije mansyon. Ay nawaw. Kwa, nagapuak nga rodin ije panyang. Ngam di nagpinastrek ni Suwapang Ariela ay nawaw. O di agpakpakaasi tamanan. Ay nawaw. Ay, sapay medyo nasakit pa iti sakak panyang. Ay nawaw. Ay, into namin sa laingan. Parang may sumusunod sa akin. Pero wala naman na. At na nakita ka lalaki itay asumarsaruno sa akin. Pero hindi ko naman na sila makita. Ay, adaytan sila bang? Ay, agsakaya kon. Tamapan akon ije bantay. Oh, oops! Hey! 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 Manunahal daw, anadlaw ko dayta. Kasla damang sursurot, akanayon kanya. Masapul nga gredam ako. Mag-ingat ako. Ay, amang ano adagpang panggap iti dakas sa akin. Delikado. Ay, parbangon na pala. Ay, masapul ang masapak asumalog ita.
Tapno maisabat ko dagiti order ka dagiti. Boy! Igato yung nagiti mayo! Di kang tignan tinalas! Anak ko! Ala! Bakit naman ganito? Bakit? Anong kasalanan namin? Sasan niyo daw! Ay, wag naman po! Wala akong kasalanan! Cleopatra, please. Ang pagpakasak. Tungpalam timbagakan ka. Pero, paano na ako, Rocco? Ako lang ang mabalod. Dapat dalawa tayo. Bakit ganyan, ngay? Ako lang mabalod. Ikaw naman ang may pakanan nito, Ikaw ang nagmula ng marijuana. Dealer mo lang ako, uy! Cleopatra, numabalod ta adwa. Kaasi talaan. Nasaysayat no nawaya ti may sakadata. Tapno masuportaran ka ito unang ti pagpaludan. Rocco! Basta ibaga masika ti utek ti amin. Ikari Cleopatra, saan ka baybayan? Basta aramidom ti imbakak. Ado tamamok nga abogado. Aramidok ti amin nakabailak tapno makarwar kay ti pagbaludan. Ay, paano na ito? Paano na ako? Ulit Cleopatra. No duwata mabalod. Agbanag ta nakakaasi. Iso di nakiramraman. Tapno masuportaran kan matulungan ka. Okay? Rocco! Sakti makamukan ka, Cleopatra. O sige, ikaw ang bahala. Basta wag mo akong baybayan, ha? Wen. O sige, taumayak di ta itamatlaan. Napanan ni Sir Roca. Ay, madlaw nga aburido api manaw. Isara madagos na itagate na nalabang. Wun, ma'am! Talaga nakasipot lang tadagiti amo mi kada kami. Padlak mo matlang ti gate. Wun, ma'am! Kampait ay ipadlak ko kung saan kong ilak da itaw. Tapno makarwarak no madamdama. Yang mo tulbat. Wun, ma'am! Umayang! Agsagana ka, Angeli. Tainton bigatan ti kasaryo ken ni Monray. Wan mami, nakasagana akon. Ni Monray ti parikot. Saan aparikot dayjay? Siyak, ti makaamukan kuana. Pakipot ti Jaski a Monray. No di nakayat nga ikalaysa, nakarukaro pa'y ajak pagan ano ti makiasawa kan kuana. Yak! Ala. Aganos ka pa'y laeng iha. Naimbag tulan no malpas ti kasaryo. Maaramid tayon ton, ti kay kayat tayo. Wan mami, Agpaiso nga tati ibagbaga da mamakanyak. Nanalabli. Jak amu, Wun siguro amunray. Iso siguro anauyong daken ka, tasaan da ka akab-kabagyan maraw. Nagsakit din na amuak, nana. Jak pulos impagaro pakasto iti mamuak. Ala, di ka unay agladladingit wan. Tamangan no agsakit ti barukong mau. Nana. Jak kaya ti makikalay sa akin ni Manang Angeli. Ay na, awan ti maaramidan da no talaga adi mo kaya. Mabuti ang akmat kini mama. Amangan niya ti aramidan na kanyak. Ray, Nanalabli. Tulungan nak. Taglibasak. anya. mami, awan ni Monray iti silad na. Anya, napananangay, kat masapa tayo arumwar ita. Diyak mo mami, saan ka no nakita ni Nana Labang? Anya! Anya teramiden da Angeli kan Ariela, iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapoluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz, kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser.
Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.